Atala hibagono. Ningo alo zalaki. Kshajengyo sanga yuya. Jiwishimna Jisu Milivekeu Akhoto Ithimasa Kepuqo. Israel na Jisu Milivekeu Akhoto Kepuqo Ithimasa Kepuqo. Ningo na tibor chulunshel. Ningo na Ridam na Jisu Milive epi alogutone tiba kachin. Ikemo pushke huno Israel ene Judam ene Jewish miye Jisu Milivekeu tibo egono mutsumishe guno na kumtsune etichek Dono tibo bisnishen. Igatrishi Jewish worldview. Niwe Judam kumogege niwa pana khbana kumsum tage. Ebo niwo Judak momike Judamiya ku kumsuga ngono Jisiya Messiah kumoy. Ibi bivekena. And Milivekeu cross lepaye davekena. Tibo economic new population. Dona Zatruye Jewish people's expectation. Jisi gela Jordan koye palau kiu lajuka. Atruno Panang na pa lajukiu ye pa ye ego na aku shug kaula Chishi na ingashi kumse. Momo spy military ruler like it to ibze panang kakipena ingashi kumse. You say you like you Israel koye kiu wala la khariga banabaya. Roman Michigan aya khobjoba back you. Roman government aya khobjobu bagila Israel ko egono has remake dola khake. Ige Jewish mgono kumsiguye Jisiya agushuk gawla kishiribu. Romna panang kasbesungwa kyuti bolona panang kakipena. Panang bela alo gunoshi khipena ni ebyuti bo. Kumsigi Messiah ignani epila jwacheke. Ebo panang no kumsiguye Jisna gushuk gawshiribu. Rome government lana panang kakibebu. Israel mi akutubaya kala chegemi gamchu hektsaksubu Israel ka khula sasibu David kika and Solomon kika pe itage utlaki tishi alo gunoshi akka kulogi ayekipa kulogi alo guno kika tibo sagnan kashi pananguti bola jwaike Egero tisha gelana jisnegebu John chigatache Arashir Zomjina Igakaye Airi Bakakumwe Padana la dry jungo Yisina Pitu Atatikma de la Egono Kieko Kutkeveke Teono Judamia Yisia new Messiah Kumoe Epi Milivekeu point Akhoto Tibole Peran John la carriage, you know. I as an emotional street. Igamo Jisna Sriguye, Alo Gabukini and a Kuchoye Jisna Strip. You see, you don't want to like, you know. By a claim, I'm Shikulono Punani Epilajumo. Mary or Joseph Kuma.
기볼로는 분란이 빌라주모. 입즈 베틀레헴라 주다라 나삿 나가미 팀네 기히제모규 파이나 디볼로는 분란이 비빠는 킬렘 나주모게. 비에게도 지스네 그 교회 바에 알호크 부치니 에나 바에 구초라에 바에 spiritual salvation 아웅욱 하불레오노 스게도노 바에 political salvation 해오네 그 뭐게 이게 뭐 이스라엘미 에나 주담 에나 주이심 나자 교회 political salvation 디보 liberation divorce nang kasi la dry kilana klapaveke mati pungu aro chigitla yisna biguna inegi gyoya ayza hepovenju tunggup gagule bagyo dibo shiphavenye gyug moke egemo doga kamtsu inegi gyu dibolona shikpulsne gebi I'm beautiful. Ningno itagyuno mosana ayza siguye sinai nautono sige ayza exodus mgulo ayza chigitsigulo morello civilo dietarielo jakto bu mosana sigigulo exodus leviticus number deuteronomy la kagu bidila ayza kyugumchakagila Jewish gonna be masakuye ayza akatsugono chigit te kunna pechagina baya farasim ne dibo kubuklaikun penyep kaptachike eba banang na kumsikuye ayza dibo pep kulu kyuvechono shigbobu alhozla ha I judge shigi alhogolo wenye kyub kapta kyuke. Ekemo Galatian kidi arom gula kilne juno ayza vechono ayza pep kulge vechono alhozla khaglubu shikbul gebu shagi keye Jisu Kristo aygle hikyu and tivekyu ye Amerika havai. Epi Galatian kinyarum gulakil lepkete. Ampiu Jisu Kristo no ikikuye Rome chigi arabidlepjuno. Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Polel gemire gunoye Jisu Kristo no ayezaship kuvatsayu. Kono Jisu Kristo polo ikilunjeno pa enelie alhozla shikpuvake kupuklayvake tolvake açbikalvake halvake ikim judan koye ayza pep kunju gaguno kaptagyo tono akimla kimvechono halvep kaptagyo tono Jisu Kristo kyu alhonu ena pavechono ayza kamtsu shikpukyu ena pavechono Messiah epi ikena tipo vetamla bu Milivekeu Johan chitoku aro shigla ambujisnepke hiya tawai shikbuwai ashakashivai Pikatei timkumu ayza pepkukulono alhorla chibikamla vebu Jisu Kristo ikilaye pana ayza shikpuva pana kubuklaye kumchu pana shakashivake hono timye alhosla legally declared righteous alhosla pa enliye am kuchoshva epkutbolno tiboye judan ngunoye polunjigono khshopsike Panang ba pulunyo khshike panang kaptaje kyuye ayza vechono am kuchoshinju akimla kimvechono am kuchoshinju ayza kaptaje pekyu vechono khagli tulunju diba kapucha chekemke tegono
Rom agedor chigi arakinla Apostle Paul nepke. İutim koye azkiniye yeşeyililanye. İkemu alhu itikyulonu okumo ebence. Kedi azkiniye ayıza akat onu çıktı bebkugüt nazkin sence. Kim ayıza akat onu çıktı bebkugüt babeci onu kumale luncu şılcı bu şahike cisiyagi bale gidiyor kumacık kage. De onu Paul ambeonu farasim bana ayıza bebkugüt bana tiba peçe. Kim bana ayıza tiba peçe la Paya,我看到也paya kultimede, aynı teki cemini Ya bu Damaskus'la alhona baku gelana aynı teki bu ananiyana başa girişket kalna akorza kiveke kiveket kalna aynı teki kol bu alho kipukini gres tipo ya Paul veçona Apostol Magato tokula pana haydeveket kauno paye tipo kısri tüke. Pana farasimi ayıza peçekemi ikim pana tipo veçona halcımışım veçu pana tipo itiveki veçona yutim koye askini yankemu alhoytikyo kitlana kumoy epi pike. James kini aracılınıp günü Ayızakan sebep kullanım çalala ke poveye. Paya ayızat bakok se poveye ki akipmiş ve çala farasim lakına ayıza akat sonu çikin belnam çırak tut babamla ve paya ayıza akat sonu çıktı ağucu bu hep poveye alhona yetleye. De onu Judan kono askini ayıza peki tipo lono voneşi tipo yaşım lagege ampiyocisine şip gibi bu bana papesi ayakaçı kele judan kono bunu yetiye kuşakısı bu ikim lage bu şiveki lono payenyu mesaya kumoy epi tipo onu Milivekeu Talan atı ya Jewish go expectation. Panang mula kusu. And I'm beautiful na ikijulie paye papin bibo kapası ayaka kuno agashiveni ikiju tipo ye. Panang mula ve tamla ve tipo laki new itlal. I can you Jewish go panang kukumsu gikleye alhotası Kunodivekeu contradictions abenge. Ketalavekeu kunodivekeu. Ege panangno jisaka bası blasphemy eveke. Blasphemy gote alho takemi begeta. Ku ona blasphemy bete. Jisa Kristano makini arapula apula kivla ino hnekve sai. Atsadı bab geto. Gelet le kunne yedi. Farasin mo scribes konen jobu ye. Kene tim ihneketlinca. Padam ye. Jisiye tim evgula kagetono. Alhonu ebit bolo vetamla veke. Tim ihneketskele ye. Jisaka bası alho takyu ebit dikda vetasu veke. Kete uno Jewish koye Jisu Messiah epi pimlavi ikilumlavi. Aginyuna. Jisuna kitimi khaptuke. Lazar atala biditiu akmola akilanatlan khapte. Ana jisune şipke. Niye khaptu kitebekyu? To. Ana niye khpu epkele pululo. Pulumlan işi. Akmala babuna gittim, khıptı be piyanamı, timi hamiliken na puluketono, ay geçiyorno, bana kum kopzu, tecrübü,
Kepuqo Jisu kavebu ptivengena amkashike. The ono contradiction kutalai bega guya. Alho nu ebjuk mobu. Paya alho tache ju epi digdo bidalauna digdo huveke. Kete atruno akhyakas gulono. Akinyuno gitimi khıptı gulono. Akhoto bugüne baya Sabbath sala hepo ve ebju akimmen bilgisiske. Ege ma trikini arlakinla taçılırıkla Sabbath salana pau akobem konu allona agipem mukhske. Egele dena o akobem kwekisi bu akim tetala Sabbath hiba hepo ven kya epi akim mika başı Jisuze. Dibabe çono mark gıtarıkin Luk o arıkinle tuluncuya Sabbath salana ambiyojisine dimşi bivike. Ne? İti tayna ambiyojisine Sabbath salana dimşi bivike. İkele Old Testament'un Sabbath koy kiklaya atala dibolaya kilometre hicret doluğundan kemur dinala umla evcu restriction la kayla gün. İle bidalauna ambiyojisine atala dibolana dimşi bivike ehiye alotani. Sabbath sala hepo kavay ebi ambiyojisla gibmiske. Kele makini aramgutacala ambiyojisla sebede Son of Man is Lord even on Sabbath. Kucholayı ambiyojisi Kristo'ya bakabası dimnuşibdu. Niye Sabbath çalışıyordu ambiyoji ebeküye. Kucholayı Old Testament'la atalalar ki Sabbath ebeküye aşkul hakkı benyers getonu. Tiba kabası alhoşin yük mu? Tiba kabası ayeza kulun yük mu? İbut babacığını akip mi timsin yük mu ke? İkemi ambiyojisine Sabbath salına timşi bivi. İkeleye de onu Sabbath hepoveni epi akip miskemu. Kucholayı Jisu Kristo ambiyonu paya Sabbath ke. Paya Sabbath ke Jisu Sabbath ke. Matici kaki aramgutacala ambiyojisine iglo. Amlo kimemi, amoko kimji puche yego ilaglo. Inonon kulakitsne. Sabbath jikagote akro chikanisi. Ambiyojisi ambiyona pana Sabbath pana dibasho ambiyo. Ena pa ambiyona Sabbath akro chikagitsu. Old Testament'la akro kitsikyu. İkeleye Timikuna alhokuna Sabbath lobzu Sabbath şu ambiyogene tibo akip mitsu tüke. İketi ningna tibo Ithimasa güven. İte Judan koye panın loksiye akumoke. İke ayakala Nobel Peace Prize itulakim dolu. Ayaka top kagela sadece akala sadece çiriye Jewis'im konu Nobel Peace Prize itulange. Panın brain, panın koye akıtsıga alokısı kilalam tage. İkemu alhola oyuncu ya akıpılı alokıbı kinversiyonu vangitonu pana scientifically patayu intellectual brainy şarkı onu kumalı vamunuşu. Ekemu akıpıl veçonu, alhokıbı kinversiyonu, enerjisi Kristo veçoli ki de vanısı. İkiliye akıkı tane, askine ikim alholağıya akıpıl kıbıkini enerjisi Kristo likini alağı ki. De onu Mesaya verzvekü, Milivekeu ya ningna tibolonu itulayne. Galasyan kıtı aram gublanıpçe
Isaiah schoolmaster like to get. Yeah, Isaiah cannot scare. Because the Sinai not say. Sinai not say. Isaiah the word secure foreshadow. Foreshadow by ye creator. You guess foreshadow the boy cool not today. I shall call Isaiah the boy, Calvary Lona, Shik Bunju, foreshadow of the coming of Jesus Christ. You get the Isaiah bono foreshadow, substance, Shik Bunju the bo Kucho, the bono Jisu Christo Kitono, nah, dear Ketok Moke. Ika Isaiah skill schoolmaster like exam simple. Ithimasa Milivekeu sase exam sinjuk tole ono change exam sikveget kaye schoolmaster di baye pakum la shashveget Sinai lana ayazas kuye Calvary lana ship kuwe Jisna ship kuwe Jisna show howe tibo ve tamla veke taono tenike kumai ikemo itehi nyungi ne nyungi ayaza papepu then I should be going shaggy. You don't know this vigety. How could Lagitibo this then? John Thatcher, I wrote Thatcher. I'm building snake banger near Abraham Zuna Achai. Killer commander. Tibokia, Payal Hoke Banger, Payal Honike Banger. Killer, you don't want to come side, you know. Panay Abraham laga, Abraham piti. Niya Abraham jnaneki is Isaac Jacob jnaneki bi parang na tibkangim jisna tibot khaur bubu. Niya Abraham zona achai. Ikela panamat papullo. Atsa tibot Jisu Christo ku bende niya honike ebi panisi. Atsa kitone ve thalma sakriye. Ke tibot ve thamla bu. Sabbath no, Shik Bibis no, Satan have heavy yole. They were one cup, strippers, and beauty side give miserable. Alho time get on alho nukumoe. Edibu, Farasimi, Ayaza, Akans on a trick tipper yegono, by give me pubs, by give me hex, Tibakabas, Roman governors. Pilot na Jisu Christo ye develop iki persecu ye rudam na akip miske onu kecho ket onu ayezan khakulubu sigimlave ena banang na babe tamlave te onu banang ye Jisu ye alhonu mesaya epitibo pulumlave ke Jahan chigimda cholam pyojisna nye kucho alagi Ena evece mogeletim cum la omla piete judan regunete kushok sputake. Mary Joseph nanu Bethlehem nana punikyo nazat nagamna nya khpa thokta kh ana nya akhpu kucho ana nya evece mogele acha tipo kotokyu te kugena baye Jewish ko mentality panang kholoye Jisna alho ebibka yudboye. Here alho tani eb yugdo tibove tasus ilaveke. Ite Vegate Judan Korodra Juno ime IQ dolono panam kakebzu alo kuno spensa. Tishim lave. Teodo ishi new Christmas season ibologe aye kala porgala. Aye kaya collection ashi ashi Middle East la aye kap double jibugala kidi moju ko moja ko na consumption eke wojo lagi judan koye collection la jugi mesaya la jugemo tipo wala legem labe itche aye bola Ayakana Kalakishi Lajan, Akhoto shi Israel Judam Jushim Goye Kalakishi, one of your pushan.
이게 아독쇼 그말라 알호나 아츠스 아이기 바시 호니샤 길라 아코토에 주심고에 메사야 밀리베게모 주심고에 Antichrist exception 이킬네션 다니엘 토구 아롬고츠라 레이 Antichrist 나 아야칼라 월 dictator leadership 이백입드 파나 이스라엘 무사스 클래식유 tipo 아샤크시션 데가데 파나는 지수 그리스도 메시아 비 밀리베 이게모 히 아예기 아치시보 샤고홀레야 아샤카올레야 파나는 위 엔티크리스트야 클래식시 아베 부샤니 부 엔티크리스트스 클래식니션 이게 암베츠니게모노 아샤크시게돌로 암베크트트하 워베겸자 Antichrist나 third temple kabu ideya nongye ke like velo ibze nongye nyumlama sai ambektetra ashekala tipo nation ambetsun tipo ye chegme nyumgi social nation the ono Antichrist tipo ye ambetsun dolono ikugela ambektetra ashekashvegemta ambektetra ashekau richegeme ashekau ignisha gula judam ene jewishim ene salm kono pa mlamo venen mili venen tibolono richegeme agime shugtegu ashekau ignisha de ono ko banana atlano Jisu Kristo milivekeu ono atsalatibo ambetsunye panang pela shugutegu richegme airi bolatimi kyomu atsalatibo sholchemo kyu ambetsuntibo kasnesen enatibo vechono izalm judan ene jushim koya alholo khaidenation ningno kutayesla ishi mati mguktu arashil tokulashi tunane kongo ino non vilepini hiam pyojisna atashe kau judam govlepen ino non vilepin nonguna ampyojilana iga akyu alhono pakmga tsupenyu ipipi moke kutolo nong ye kile muni itulu kitemonani Matim guktu arashil toku atalahu chene eno shuktayu atala tibo vechono isalim ko ikinyeshen eno tibo vechono panengno hilivegete ampeu alho ampeu jalono igakyu alho no pakmga chipenyu epi richegeme shuluk satibolono igamgu mesayevlet neshanya ene Jisu Kristo akinu igibdu panangna atgleves vekyu kekemga tibako kamtsi besu izalm seshen ambe kadoin laki aye benishan jisno ena Jerusalem'dan sidishibu aye kadboş aye pekilla Ruden Abraham, Isaac and Jacob laga. Absolutely, Millennium Kingdom lelopo alokunashi ayepenju tipo salahuchene. Hiba kiulana vesvega. Jisu Kristo atu igikala. Pananguye. Igebo akakabes panang snangashi. Panang kakabebza alokunos snangashi vesvegu. Ishe Jisu Kristo akinu ikigala. Pananguna. Igamku ampuje lana chekyu magapeni ebibkedit kauna ampuje Jisu Kristo panangun hetilani tulnesen. En ampekadın laki Abraham, Isaac and Jacob lo tsakeba kyu gumgat po itulnesen. İke
이 바이블 라닝노 로마스 또고 지게지 하클러지글라 알호나 이스라엘과 리젝시베교 밀리베교에 알호고 부지가군나 깨샤 에피 인주제글라 아돌라키가 군나게 돈나 아도 알호고 부지가군나 알호에 이스라엘 밀리베교 뭐게 이교 니고마 힐레 아코토시 tinju에 알호 Kepuqo 알호도 코 Kepuqo mystery hidden bange alho no to ko gesapacheke ja gesapacheke ya tikali la tungu me apostol komum tage ikemo hibo ya apostol paul lo piesike efficient gutu la kila na pisu wagela tikali la wavegelo kulamu piesimo kyo apostol paul la pie Kyo piasiga misti to ko diboya kyo kuspabrasiga alhono izalim kono pa Milivekeu bidalona alhog kimgat ba kabas ni ujudak mom tslake ipoite ni ujudak mom rudan kokumu Jisu Kristo pulvekemi akko benge body of Christ ke body of Christ boye kyo vechoneka alho Kepuqo akpulvechono Jisu Kristo vecholikina halu kebu dibo to call dibo tikella kusbabache kuye apostol Paul lo piesike te ono ide Paul na atsakiwe bakabas ayakapto pulapiukela judam shaglo judak mom shaglo ekemo kono alho Kepuqo vechono akpulano Jisu Kristo vechono hal vekeno panang kabas body of Christ Kristo gugo ebit bo hu alho Kepuqo ba kyu hu tibo ningu shiske ege ko he gentiles ningu dak mami adawloki bo shinu tkalsa kyu bo Pes abulana ayakskavlano vingina patoshina hele vegete ambesni o agbe tiboye Israelmi gavone gnen hiba gabas Jacob gime epen Daniel togwarum gutsla Antichrist na ambesni ayepen yude borchin ikhu nyangam tsunai tinjuye Jisu Kristo Milivekeu pinyaye bidalaono nyungno mgawake wovekeu la ayazavechono Old Testament latim ko khalsise ikemu ayazatipo likiye khakul bishimlavekeu no timna ayazatipo hepovaye kusheka tgashi hekebu ajbelebu kona akhnyeshivekeno baz kolo Amshi anye beri hekebu pachne tipo kızı çeke nabeki çeke Old Testament İki ayeza veçone halıngelep kapça çekiyor şimla veki onu konu ayeza hepo veki tim tipo onu ampe tipo onu ahyeşi veki kımçı ado kımçıla enampe kımçıla anye beri amşijiti bakabası kızı ve çeke. Ne kamu? İte Calvary cross'lana. Jirsenna otlakina alhogu bujiganuma pana Calvary cross'lana alhonu berişiblu pana tivake ağaçtivake otlakina alhogu bujiganuma. Te onu o vekulaye ahne kız bepa çeke. İkamu ite Ahnet beko kumtu şekim tepesi var ki. Demikhneye aynı beringo amşını şekim temlake. İkemu demikhneye alhonu Jisu beri dişibzi tivekeu vechono. Tebeko kumtu şekim teve. John Baptist na ampio Jisu Kristo jibu jlo. Aya kakhne pesuvenkeu hiche ni ibibke. Adgu John
Like the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Alonu Jisu ve çoğunu ahne kam tışıkım tepeuvay. Utlaki nono ena Christopus Milivekeu. O ahne Milivekeu itehi eni rindukum tuna eternally forgiven, eternally redeemed. Hoktak ena Prabhu digaguno ohne eni hne gaguno yisna payji ve çoğunu ohne eni hne kuvvetli khaguldiva kışneli versake. Galatian kıtı arıtırıktıla ayazavu anşı Tibonunu bana ni kışneli vake. Ni kışneli vake. De onu Christmas sırrı var çekiyorlar. Ayazavu çoğunu kaptaki ve çoğunu dolun ki Don şitaşi ana tibola kumsagay no yajudan kıhıgola la kapike. Ekemu Jisu Kristono bana gotlakina alhokubjigano alhonu berechibu ohne kuvata ohne Milivekeu iteyene ginyukumtsagano kuva ene teye no Jisu Krista uşvegelano no ya ahne gda ya gatava ekemu o şo gatangu ye apim bi bolano kyum lakin akımla şo gatanya gitono o hye no ye no cross la Jisu golo ye dava ke ono no ye ahye ono gatama akımla ono gatanay de ono alhot sahibo çıkılımı kamçıkım akışbene nimu akinu vidolnok şolne dişimoyduk dolu ampeal hoki kimye ena Jisu Kristo kubukini ena aung kimte kupoşkulna alho kubu dula pata çil ve kemi kamçıkım akışbene amen.